Encouragement I can no brofum motivational words pempi na ya na ehia enipa anase eya na e wose nipa ye wo wiase mu na ye wo nkwa na ye wa ahodi nkwa de etimi edika ye ho na ye bobra ba ko ene se anu ye bia eni ho se o try anase uye ni biem anase okeka ko wenim anu ye bia so eni ho se sa wo to fam a wontimi so na wo ka fam na nipa sere wo da bi ebi ni ho sa ende Attention TV yensa aka Apostle Samuel Donkor ayene no ebetwetwe enkomo ediafa eyenka ne se enkrahwesem ho ana enkrahwesem be ana obetimi de ama wo a wo hwe yensisi amama wakwaba enfambra Attention TV so Attention TV de ye say we inspire you more ye inspire no na ye fa motivational words so edi ama enti show you dindi enkrahwesem enkrahwesem be ana Samuel Apostle Samuel Donkor ewo edema Ghana fo e onim say Attention TV de YouTube na yewo ai o say duro han matena san magije makonyo chese honom ana ye fiat na ye kese a obia bi ewo honom pa cho kwa o subscribe ma ye no like it no comment no share enso edi ama me oko Facebook enso so ya Attention TV je simpa cho oko also you follow, you like and share oko Twitter so you retweet for us Attention TV je social media platforms we na mabo so YouTube, Facebook, Twitter na Attention TV je ewo honom medin biem ene akosua sparkles am fast da kese enkoma queen ba kopea odi ne hwese wo so no the foundation adwuma ana obeye ba na wo odin sese na guni sese Ghana ya din am obi ayehye akora wo na ne kra wo bona so nko se sister kire na mkra ma yehye eno ana ko university ede abo Ghana fo binim ankonam wona wani bie ejanka ane awusia mpacho o wo kakra bi ampacho number yi ana mede mawi frɛ ana fa send wo 054 8302 054 8302 na bibia into the University Foundation foundation obia ede ne ho ateso mami ntwa me ho semape enfamba na ye fa nkrahwesem embedom Ghana fo ye ko ye beba sisia oh yeah me young Ghana 10-15 minutes for crashes. Yeah, you know, I catch him 10-15 minutes, then go by 30 minutes. So when yeah, oh, I know it trap. I in a short one my then they are tears that so what I say. It will also go viral. So bright thought you me that's say when you are e dey try me try me on some apem e dey e buy abusiafo enkrahwesem eyade bia eya na obi etoba ha ana se enye ne se onkoso ewa braboma ya na opo obi keke ama na kastem bi atona komaso ama de a wodwe nyina se ye boni o se edi ne beko owo mo se ye papa mpo a anka ne ho pepa na ho me so na so dan ne eya ne nipa tai e ka ne se we die saa ai eye nyokoye ye nti na aba no so na so ebia na enye saa asem na nipa ne party eno nti aman anam so ama nipa bibira hwe wonka se be kaya ka so ho ba bi ma me bi eche ne ma ehye dem a ode eduro kan mu na no eni ma me na nkasa inclusion no nkasa ebusuani na efrim na ye denti ahokyere e de depression ebre ma mi na so wan ana na okọ ne nchen akokasa ma me e pa cho won free ntos be tense de na muso me nsan so emfa nhedwa okọ obi be ka kire ne se ma mi we de wadi hia san da bi enye sa no pe Attention TV afati ya muso se ye ne enkrahwesem ebe bro bi owo ba bia onim se Attention TV e ko viral intino ye tie ne nkrofo ka ana ye boa nipa ne enimu ana ne nka ne wo mu ana ye beka ne ekoso Ghana memu ha se ana na ma ye de enkrahwesem e de besomo wo be hu akola bi wa ko school wo hwa na osua de ekọ na so kodu SHS no osua de a enko ebi kra na wofo ana afọ se ne se won koye course bi na so anka teacher wo teacher ni open enkrahwesem bi oh Timothy me pa cha osua de wo be ye se grade crowd de pa school hanum se na ye good enti wo de ekoso osua de na
be da bi teacher ni be gina class anim na wagu n'anim asepoto enya akola bia ne timi fa anim kwase ebe wi ase no wase na kire se ewo bebrebe na ekoso e senior high schools no enye te se eye ade bi afunsun boni bi na epiapiam da bi eye encourage sama nipa ehia ede free nipa ho ene Apostle Samuel Obodonko abeka yansa encourage sembi ana wo ede magana fo yenko na yenko bisa no e basia safu ma kwa ba ya me de ya mama me jide se bia eye adom no e mabro ho anti ya ho ya papa amen ansa na ye be ko encourage sembi se me bisa wo e bia no bi nti encourage sembi ase dai ni encourage sembi yo mama me dance papa ya kan encourage sembi ayi twikasa o adie bia obi eyeya anka abemma wagina baby yi na ontume nye na ospoa no manaye anase o kire no manaye na sa wo kire na so otumi ya edini gina baby a na ni beje na koma betode yi ani ya friend and command o san command ye ama wa bammu ye ebe yi obi aya yi wo ye ba ko anye yi nti wonye koso aye ebe yi obua na saa na se otie kasa wo kan na se odi a kire ya ebe do ba bi no no so odi adanse se wo sha me nkona no enne na nyame aye mse wo sha me nkona no na mama be do ba bi a na bi enti enkona hye ya de bi a obi ntumi enye osusu se ontumi nye na o kire ne se ye na ebe yi ene fa ne nkwanhye ene bia we yenka ne se obi ekwa amanemu okwa atiti mu nkrahye sembe amano mada wasa papa etiefo a ichiawo etiefo wotie yen awie ba ko a metune di kan aka ne se enya ho bone okay enya ho bone efise benefo se wo hu ya onim nia obenya wiase ayo bibia na ne odi e ba wiase no ono na wiase ya na dia na wanfa ya mma wiase se obegu ye nim ase odi e ba wiase se obeye ye yi o kan babra onyakopon asam se me dia minim adwene a me dwene wo ho enya bone adwene me mom e adwene pa eti wiase ye nyame dia ono no de ne wiase to ho ono aso no de e ba wiase se yemra na yemetena wiase eti ono nyame ode e ba no wanfo ya mbasa sabi odi oja ba hye wanfo ya mbasa sabi obebobo yetuo no wakunkum ye eti ade bia wuko na se wonya ntiase ese nyame ode me ba wiase no oni ma dwene a odwene wo ho na ondwene se obeye me bone ondwene se mabra bo ba ye eniguase na mu aya adwene a eye adwene papa na eba mama ni da so na ewie papa enti eye se yebetufo eye se yebeham kora na ya ma obi ana ba mu ebu no ohunu se ensa so ma na ba mu eso hye no hoden eso ono akasa kire no ho se ewrade wo mafa enti manim ringu ase se ohunu ne saade a ende na enya ade a wabambegu ade bia a wo ye ho ebi se waje atomo se obi kan ho na ne okam ho no aye ne boafo enti se o ma me kwa se mintu obi fode a enya na maka kire ana awie ni a wakwa aware ase a ona ma titi na eye ne se bebia medu awale mu de mi kume ho kura nkeye efisa me bredodo me ba me ma me amane a onka sampa bi ankere me papa de wa film na bra me bra wa aware ase sam kase me tena wo sa wan hwe ne ya me nem na ebesi me ne ba ma no won kwala ba ma no enti nani enhwe me oye mbasem me dofo ti se wo da wo ba to awurade so a bibia ba e fan
me guy name ba ko ne Apostle Samuel Donkor aka bibia be fine BBF enti no enya ho bone pe bibi na fa wonsa ye ene ukome me bro no so bia amte a adwuma ba ko aba mba ne ya onye sika firim aya haban okay okotete nyanya haban watete nutria haban watete tuwe na wa moamoa na wa bono po ade abasa akokurum onye sika enya ho bone enu meduro nko ho onye wadwene se obeye biribi nti na wo hu no ho se waka achi wonka achi John 14:7 no se eduampo we ne da so se etwa ne so a obefefe mame eduampo na yakasa yo ana wo a wo ye nipa nyame abo se ne suban ene ne saso ada na wo ye ho bone ada na wo kwa kokon ho obi se maso awale ye be me bia me wale me nti ohun no se wa ya ankonam da be na me wale hwe nene ne ye twemi sister bi e wale oton safra be mentumi anko fisana mabre sister na enya 48 years wawo miansa na nkora miansa na wawo wo no esoro bia ne papa edu be bi no ohunu na wo se awale ya pa de enya de amemenya bi ana meka chense hwe wadwene na eka sa akere nyame odo ba asase so nim bra wa hyede ama na sa bere ne du a onipa bie ni wo betimi astopo Saturday no ye engagement ona de blessing to us na meka chance ba wo sa wo bere na du endu ya no so me bro me huna maniyo wan po na baba abeteme hwe onipa bia wo bra onyakopa wa hyede ama sa bere ne du a ade bia wo se enye ebe yi enti mo bia anya no ho bone wo ya driver ne ya je o ka efere unsem wo yere wo ma dia obedim po eden why wa so for so dwane je oba no ene nkwala ehe na woko enwane koso abompaye for wa no toto bisa obi po hwehwe obi na ode adwuma ma no nkopie ne so ntia na so waka echi obi safo anyere kwan yo Bible class yen hwehwe na ye behunu enti bo modern se odubetuto na afofo anim na wo pie na wo bisa bo wan se wakakopie oboafo so onipa bia wo no boafo nti wakakopie oboafo so wo pie oboafo so a wadanse be bebere usu be jai afia be dana se de wakoma beto yem wonhia oboafo nti na ayo se menu aduro na mingu mefa ahoma nhia me mene na minkome ho ebi se be bia abrabo na aduro ne de mehunu se nya de ebe yi anya ne kore adi bi ni asase so nipa wo se wo ba ya wo ntumi ye wo ya yi na wo betumi so aye wasa wankasa obo muso the first what fa so sole oni mse ma ton fante dokono da ma ton kako ewure oni ma ewure bi ba e fa ewure fua oni wo me ton ewure fua me ton magi na e white it is sugar but I know it's so kakra e chechere enya de abia o man fra ntuma ya da binya bibia bon say de abia o ma draw sese onim sese na bi won so ye fa ne sese na o fa no monko okay o de chire enya monko no wo ma to sa na me nyina bi obi a wotie me ntie me ye be ba nkra ha no adwuma me de ba nkra e shumika okay me ye shumika ena na me di chi me de ko me ma me na me papa tie kurase ma dwene ni wo so ma dwene nyina ne se ewurade wona me boafo Bible say oba tan wa wo na ba wire be fire no ewurade de ne wire ne mfire ye nti me nam nyina eden de na me su ewurade kasa ewurade boa me ewurade kasa ewurade me nkono me dro nko me ho me nya me ho bone efi say me nim say nya me wa adwene papa ade mame nti obi a wotie ye wie ne pese ya ma na tie ase ase nya me wa adwene papa de ma wo nya me wa daachi papa de ma enti enya ho bone ma ko se bebi na wonye sa aka wo nko a da bi enka wo nko onya me wa wafa sole tu anamon company bi ban wurem papa pani bi to nchen e ye ho sa kasi firifie opie wura ho obi safo anyera kwanti fo wa no toto urade ba ma osu ada na osede sana pesa mkachi obi a wotie urade ba ma osu ada na osede se wonhia wo afo ana osu
eniama ye ne ai no ka se ya fam no se ye ka de kire wa wo ye mbehyew na ya no maduro ya ye ho bone wo je di se bra na mi yesa shomeka adwuma no bitumi to banku na kita me nsem na me box san me ho na mako na ye tinde ama me no e wo shomeka box mu me na mai du kwan ba bia na matena ase na mi di maduane mato me social box no mo me ni fia me koma akwaje chance na me de aduane atum na meti enti ba bia me du okwan me bia na metumi tena ba bia edi maduane me nam nyina me nim sa me de awurade na me boafo awurade na me boafo me decide na hye me ho konan etu anamon aye adwumaden de bo a me amabrabo enne mabaye sofo enne oba o hwe me fia o ho bedwuru me waka metinam yame aye madoma awale aye foro se sabere na me nam oyaw mo niam mo aye tenena me ya madwuru se na me ambe ye den wa asase so ma me nya me ho biribi kura na me mfiri wiase a anka sa na ma menya nyina anka me nya o ga me nya enti se obi nam ateti bi obi nam oya obi mu a me se nkra han krofo fas ateti me ne ate na on shan hode so obi nkwa asore me ka so nkwa asore oni fe bi on kwa asore na ndie mi tu fo se kwa asore san se o kan Psalm 50 verse 15 o si from hia dem na meje so na won so wa hyame ne manyam enti onipa bia onam oye mo man ka se me ho kyere me uniska kwa asore uniska kwa asore wo tun hia oboafo e wa asore dem wo hia oboafo e wa asore monam amokwa no kwa tun hia obi enko ho enya ho bone ewurade wa adwene pa ewurade wo susu pa adem ma hwehwe Yesu a kyere kwan ne ma basesa no kwasa na me ka to ne ma basesa amen bibia be ko ye dia mo me di ake bibia be fine BF Yesu what na hwehwe Yesu ni munna akwawo wo ni Yesu abrabo ba dan ye enda me Yesu me ka bia enda me so me pabo wo ye fia me fresh su chance bra wetu ali twitwo ho osan twitwo ho emfa no be bia me de akotia emfa na ade a me de pabo na tiem emfa ena no ansa me de ama no usu twitwo na me so me ma osika nya no abere de mo ni ba enti anya ho bane bia ba yeah that's it say no link crashesem ebe Ghana for ebusia for in crashesem ene de abesomo e wa attention TV zumba shop uko Facebook awbenya uko YouTube awbenya Twitter so ye be any west e de gu ho e de amaw attention TV they say we inspire you more ye inspire no na crashesem so e shewde midin ene akusua sparkles apostle samobo Donkor ane de crashesem ebesom ye keep watching attention TV. Bye. Yakam.